ga. Da vidimo sad to. Šta je ovo? A ništa, našli su novi oblik nerada. Curke, sutra nam počinje svjetsko nogometno prvenstvo. Dečki, a bi vi pričekali vani, a dok se Đurđe i ja recimo obučemo? Ili bar dok to prvenstvo počne. Ili recimo zauvijek, pa mi ne bi ni primijetili da vas nema. Dobro, vas dvije stvarno mislite da ste zanimljivije od Ronaldinha? Evo, baš me zanima kako će taj Ronaldinho izgledati u mojim godinama u kombineu. Biba, nam ti nešto važno reći. Kuštite nepravde. U cijelom šugavom dućanu nema struje osim na ovom televizoru, ne kužim. Jebote nogomet. Čuj, ti sigurno da ovaj tvoj pigmejac nije neki serijski ubojica? Pa da, imaš pravo, kaj nema nikakvog drugog posla, kaj ne gleda tekmu. Mog Branka uopće ne zanima nogomet. A, ne zanima ga nogomet. Slušaj, gle, jedini muškarac kojeg ja znam, a ne zanima ga nogomet, je Piškorić. Šta ti to govori? Govori mi da već jedanput zavežete te vaše jezičenja kaj ne vidite da pokušavamo gledati tekmu. Sorry. Ali kaj? Mislim, kad će biti gotovo? Rekli ste da neće dugo, pa sam... Evo, sad zbog vas nisam čul kak je prošao Šimić. Biban, nemojte ga izazivati, dajte mu gajbu pive. Ne, moram doma ići nosit mužu pive. Da slučajno ne propusti neki slobodni udarac. Ajde. Joj, znaš da je onaj Đurđin pigmejac totalno je počeo ići na živce. Tip je skroz posesivan. I znaš šta, ako ga se ubrzo ne riječi, brijem da ću ja tu morat intervenirat. A zamijeni ga, ništa ne valja. Je, pa to joj i ja kažem. Tata, meni ova žica nije u redu. Aha. Ček, ti ne znaš šta stavi strujni krug. Aha. Montiraš satelitske antene, a ne znaš šta staviti obični strujni krug. Pa to nije tak različito. Ja bi bolje sastavio momčad. Tebi je ova glupa utakmica važnija od mog školovanja. Mislim, stvarno. A kad se jednom udam za nogometaša, onda će mi trubit, moja kćer je mogla i bolje, to nije za tebe, Daj mami. Je da, meni, ja se kao kužim u tehniku. Da se kužim u tehniku, tu bi vam rastavila ovaj televizor, dragi Boga ne bi mogao se staviti nazad. Aj, daj meni. Pa da, baš ti znam. Pa da, ja sam bar pametan u ovoj biti. O! Aha, to je moj sin. Je li to Krespo? Pa to je moja kćer. Isus, kak je on zgodan. Je li on oženjen? Tata, vrati! Neću vratiti. Vrati! Neću dok Sandra ne ode iz sobe. Daj, Prestani. mislim, ne mogu ni gledat. Kaj je oženjen ili nije? Nije bitno. Ne brem jedan imat za sebe jer se na jednom igraju igrice, na drugom se gledaju ove tineđerske serije, a na trećem bome nogomet i taj gori cijeli dan. To ne moraš nigdje doći do daha. Di da budem u kupaoni sama sa sobom. Kija, svaki put jedno te isto. Čuj, diži svoje dupe, isti tren da si došao tu ispred dućana po mene i Đurđu. Da, odmah, Martin, odmah, kad dođem doma pobacit ću televizor kroz prozor da si... Dobro. Si gotova? Jesam. I ti isto, di ih nalaziš? Da, oprostite, dečki. Bok, cure. Bok! Može to malo tiše. Ne može. Evo! Šta je? Čučo, sjebala si mi televizor, pa mislim stvarno. Svaka čast, sin. Kak sam da tak dođem i velim da imam dečka? Da. Sam tak. Dođeš i veliš imam novog dečka. No, kaj? Još je tu. Ne znam što učiniti da ga istjeram. Ko, Đurđin dečko? Ne, Đurđe ima dečka. Druge ste svi u ovom dućanu gluhi i slijepi, pa tip živi ovdje već tjedan dana. Još netko... Baš dobro. Pa vidi, svi... Miđe. Đurđa! Đurđa, znam da si tu, Đurđa!
Đurđa! Ne možeš mi pobjeći, ti si moja! Đurđa, otvori vrata! E, ko je ovaj mali? A možda je mali, ali je vrijedan milijune eura. Pusti, njoj je dovoljno da je mali. Baš zgodan. Druge, ti imaš ovaj neki fetiš na male ljude, ne razumijem. Ili na milijune eura. Da, čuj, Maradona je bio savršen za tebe, Đuka. Da, pogotovo sad kad su ga pustili s liječenja. Đurđi će nam postati zaštitni znak u ovim ustanovama za mentalno retardirane. Ajde, spusti ga dole sad. Dobro, pustit ću ga dole. Dobro, kaj je s Daj mi nešto, pa kaj misliš kao slijedi? Misliš šta ono? Čuješ kad ti mama nešto govori? Misli ti biba sa stvarno.